جوینên komeyên AK Partî û Partiya Gelecekê li Meclisa Neteweyî ya mezin a Tirkiye hatin li darxistin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand got ji bo derxistina qanûnên pêvajoya çareseriyê ew zêde dirêj nakin û wê di demeke Kurd de qanûnan bînin meclisê. Îro civîna Koma Partiya Dad û Geşepêdanê û ya Partiya Gelecekê bû ku heftane li Meclisa Tirkiye pekte. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di civîna Koma AK Partiyê de axaftina kir û li dijî muxalefetê got. Em digel tiştên ku partiyên din yên siyasî dikin, an jî li ser çi nîqaş dikin, eleqdar nabin. Prestîca Meclisa Neteweyî ya mezina Tirkiyeyê tê xerabkirin û saziya siyasî tê lawazkirin. Her wiha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk te anî ziman ku ew li ser çarçove qanûnekê dixebitin û wiha got. Me jî dixwest vê pirsgirêka 5 salî yekser çareser bikin. Lê mixabin, geşadanên li herêma me hişt ku em bi awayekî hestiyarî û bi tedbîr tevbigerin. Em niha li ser çarçoveya qanûnî dixebitin ku tasfiyeya rêxistinê lestir bike. Piştî danûstendinên pêwîst, em zêde dirêj nakin û dê bimînin rojava meclisê. Serokê Partiya Gelecekê Ahmet Davutoğlu di civîna Koma Rêya nû ya Partiya Gelecekê de axivî û balkişand ser helwesta Tirkiyeyê ya li hemberî siyaseta derve. Davutoğlu balkişand ser venexwendina Tirkiye ji bo civîna bilind AG heftê û got. Heke Kenya û Korya Başûrî ji bo civînekî werin vexwendin û Tirkiye neyê vexwendin, wê demê weylime. Ev tê wataya ku hûn li ser maseyê tune ne. Ev tê wataya ku ew tenê bi Enqerayê re hevdîtinê bikin, ne ji bo danûstendinên rastîn, lê ji bo ku bibin beşek ji pêşandanê. Davutoğlu tekez kir ku Tirkiye di navenda pirsgirêkên Ukrayna û Îranê û her wiha krîzên herêmî de ye û ev peyam da. Divê Tirkiye giraniya xwe di nava NATOyê de nîşan bide. Divê dev ji tonên tirsonek û lêborînê were berdan. Piştî rêzehevdîtinên li Ewropayê fermandarê giştî qeseda Mazlûm Ebdî û hevserokê ango hevseroka gerîndetiya têkiliyên derve ya rêveberiya Xweser İlham Ehmed vegeriyan. Fermandarê qeseda Mazlûm Ebdî û hevseroka gerîndetiya têkiliyên derve ya rêveberiya Xweser İlham Ehmed hevdê hezîranê çûbûn Ewropayê. Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed hevdîtinên xwe li Îtalyayê dabûn destpêkirin. Ji Îtalyayê di hîjdî hezîranê de derbasî Fransayê bûbûn. Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed bi wezîrê karên derve yê Fransayê barot re hevdîtin kirin. Piştî hevdîtinên li Fransayê çûn Holandayê. Li Holandayê jî çend hevdîtinên dîplomatîk pêk anîn û derbasî Belcîkayê bûn. Li gorî agahiyan Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed gera xwe ya Ewropayê bi serdana Almanyayê bidawî kir. Li ser navaroka hevdîtinan aliyên têkildar تداخویانی ندانه. بریاره ایرو دمجمیر 19 و نیوان تفگرا نوینو لباشور کردستان ده کنفرانس که روژه موانیه ده لسر آواکرنا حکومت بریاره که راگهینه. بردف که تفگرا نوینو هیمداد شاهین راگهاند گو ایرو شاسوار عبدالواحد سروک تفگرا نوینو بریارک گرینگ و دیروکی رادگهینه. هر وها هاد گوتن گو تفگرا نوینو نها هیزک یک آلیه جبو چاره سرکرنا پرسگریکن سیاسی ام باشور کردستان هر تفگرا نوینو ده بریاره بده که کی ده حکومتا بیل باشور کردستان آوا بکه و شیواز حکمرانی دی چاوابه. رادستکرنا 120 میلیار دینارین داهاتا نافخویی یا نه پترولی پرسگریک دنا برا حکومت باشور کردستان او حکومت عراق ده چکریه. سروک حکومت باشور کردستان جدی بیشه کو تبن گه نیاسایی جبو وی کاری توننه. رادستکردنا پرین داهات نافخویی پرزگریک د ناوبره حکومت باشور کردستان او حکومت عراق ده چکریه. اريد موظف حريص على عمله
جبو دابشکرنا موچه خورن باشور کردستانی حکومت عراقی ماهانه نزدیکی 9.5 میلیارد دینار جبو وزارت دارایی و آبوری باشور کردستانی دشینه. لهمبر هنارتنا وی قباره پرایی مرجن حکومت عراقی هنه یک جوان مرجنجی کودوی حکومت باشور کردستان ماهانه 120 میلیارد دینار دهات نافخوی یا نه پترولی جبو حکومت عراقی بشینه. لیبل افچند مهن که هناردکرنا وی قباره پرایی جبو عراقی جالی حکومت باشور کردستان و داغرد به او 120 میلیارد دیناران کم بویه جبو 5 میلیارد دیناران. هنجت اوانجی اوه کو داهات نافخوی کم بویه و چنده حکومت عراقی دلگران کریه جبر ویه که وزیر دارایی عراقی راگهاند او گوت هر مه امی موچه خورین حریم کردستانی ددما خود بدن لی امی 120 میلیارد دینار جپره موچه قد بکن. تکلداری مجاری سروک حکومت باشور کردستانی مسرور برزانی دیار کرکو قد کرنا 120 میلیارد دیناران جالی حکومت عراقی و چه بنگه این خوی یاسایی نینه تشتی که دیاسای دهاتیه را دست کرنا نیو دهات نافخوی باشور کردستانیه هروها گوت کو ددما خود اف بریار جالی کسکی و هاتیه داین لنها دهات نافخوی باشور کردستانی کم بویه و دوی حکومت عراقی وی مرجی سفک اما بکه عراق و تایبت الهرمی کردستان زیاد بکره چند دهات زیاد بکره او وقتا هرمی کردستان جدتوانی لگوری ریکفتنه که نابر عراق و باشور کردستانی ده دوی باشور کردستانی روزانه 200,000 برمیل پترولی و ماهانه 120 میلیارد دینار جداهات نه پترولی و جداهات نافخوی باشور کردستانی را دستی حکومت عراقی بکه. دهمبر ده حکومت عراقی جی ماهانه نزدیک 9.5 میلیارد دینار عراقی جبو موچه خورین را دستی حکومت باشور کردستانی دکه. لا آمده ده هواين وها كل و گرمه ده دما مروف لسوك دمشة بذخورنا قدحك آوا سوسي مروف هينك دبه خالي محمد أمين جو في كاري دكا بحثا چكرنا آوا سوسي دكا دمهن گرم ده لآمده ولاتي آوا سوسي جبو هينك بوني فتخن آوا سوسي ده همان دمه ده جبو تندرستيا مروفانشي وكا درمانه آوا سوسه گو بزور و زحمتیان شهر منچیایی تی کوم کرن و پشتراته چه کرن لکولان نافچه سوره و گلک دورن آمده تی فروتن. فروشکار آوا سوسه محمد امین گو 41 سالن وی کارید که دیار دکه گو کریزا آبوری باندور لکرینا آوا سوسه جی کریه. خال محمد امین دبیشه گو جبر قیرانا آبوری دبیریکا گلده پرنمانه گو ورن آوا سوسه بستینن آوا سوسه ام دچم دردخم تینم دشوم و به چاکوچا دکتم گاواک مکوتان دیسا دشوم مکششت ام تی دخم تشتی آب برددم سه اولی هندک برددم گاواک دم وکا چای دم دده اگر دم داسته ام دا آب زده لیدکم او söz dönmüştüm o film çeşidi bu beri hatta 600 bardak 700 bardak mefrut fakat ana perketti ana am حبكم حتى يفار يا 7 bardak ya 7 ya dfroşum yana wala millet aparatını am var tahmin dikim iş millet qırığa var iş mere qırığı ve 10 milyon berçav merfti paratını ve parana okey dar nagiyay dar am biçim bera derdxem دکولم و دردخم لگلک دورین کردستانی تالانا خوزای بردوام دکه و قادن جیان تین تونه کرن. لچولیگ توی نرازیبونین ولاتیان دار تین برین لمرشه لگرینا کانان و لگمگمیجی نوبتا پاراستنا خوزای بردوام دکه. Li Bakurê Kurdistanê bi destê leşker, cerdewan û şîrketan projeyên talanê tê pêşxistin. Ji ber projeyên talanê her ku diçe qadên daristanî kêm dibin û li van herêman rîska ziwabûnê jî zêde dibe. Li gundê Cafran ê Çewligê tevî gelekî tirazên gundiyan jî birîna daran nehatiye sekinandin. Hate zanîn birîna daran li gel daxwaza du gundiyan dest pê kiriye, cerdevan jî daxilî birîna daran dibin û darên tên birîn tên firotin.
مختار گوند جنگیز کشین دیار کر کو جبر تالان کرنا خوزایه آوا گوندیان گلک تی قد کرن ریسک هزاز گلک زیده بویه و بانگا داینا پشکریه کر. 2023'te usulsüzce kesildi. Şimdi yine gelmiş burada kesilmişler. Biz köylü olarak hiç kimse de ormanın kesilmesini istemiyoruz. لگم گمیجی لدیجی تالان خوزای چالاکیا نوبده ددومه. نوبدا لدیجی پروژه سانترالا انرژی ژئوترمالی اکوج آلیه شرکتا اگنس H2 انرژی یا امریکت پلان کرن در روژا 53 دیه. شینین گندن دربا یک مال و کورهنگوی نوبت دوری گنده قاسمانی کرن. Di serdanan de çalakgeran li dijî polîtikayên talankirina xwezaya Kurdistanê banga bilindkirina têkoşînê kirin. Herkesin kendine ait bir inancı, bir yaşam biçimi vardır. Biz bu bağlamda bir de bu doğaya saldırıyı da ele alıyoruz. Li gundê Kurdoğluya Mereşê jî li dijî avakirina kanên keviran û lêgerîna madenan gel nerazîbûn nîşan dide. Derketolê ku reveberiya giştiya karûbarên maden û petrolê lîsansa lêgerîna madenê da ye koma 2B ku xebatên kolandina mermer û keviran li taxa Mole û Son yal dora Çiyayê Tûtê li navçeya Kurdoğluya Mereşê vedihewîne. Li vê qada ku tasîsê şîrketê hatiye kirin, xaniyên gundiyan, zeviyên wan, bax û baxçeyên wan hene. Şeniyên gund dibêjin ku ew naxwazin kes zerarê bide xwezaya wan. Taşını savunuyor. Onun için bizim inancımıza karışmasınlar. Biz inancımız için هجمارك ji gundên Başûrê Kurdistan û Iraqê weke sed gundên keştiyariyê yên herî baş û xweş ên cîhanê beşdarî pêşbirka navdewletî bûn. Berdevkê desteya geştiyariyê ya Iraqê Elî Yasîn got komîteyên taybet ev saleke gundan li gorî heftê pîvanên berfireh ên rêxistina geştiyariyê ya cîhanî ya neteweyên yekbûyî dinirxînin. Elî Yasîn diyar kir gowan pîvanên weke pêşxistina hişmendiya jîngehê, parastina xwezayê, baldariya civaka herêmî ji bo hunerên destan, mîrat, folklor û şopandina prensîba domdariyê de karanîna çavkaniyan de bingeh girtine. Gundên herî xweşik û bûne namzet jî gundên li parêzgehên Helepçe, Hewlêr û Duhokê yên Başûrê Kurdistanê deverên din ên Iraqê gundên li parêzgeha Musilê û gundê Abu Subetê yê li parêzgeha Zîqarê ne. Dewleta Îranê kiryarên binçavkirinê li dijî welatiyên Rojhilatê Kurdistan û Îranê berdewam dike. Îranê careke din du welatiyên ji Rojhilatê Kurdistanê girtin. Li gorî agahiyên goşhêla rêxistina mafên mirovan a Hanayê ve hatine belavkirin, du kes li Rojhilatê Kurdistanê hatin girtin. Hanayê dasanîn got hêzên ewlehiyê yên ser bi dewleta Îranê ve bi ser mala welatiyê bi navê Mustafa Muhemmedî şexsî de girt û ew birin dadgeha bajarê Dehloranê. Her wiha kesê bi navê Muşteba Yafar jî ji aliyê dewletê ve hat girtin. Li gorî heman çavkaniyê her du welatî Muşteba Yafar û mamosteyê zanîngehê û Mustafa Muhemmedî got karmendê nalbendî an jî baytariyê ye ji bajarê Dehloranê yê Rojhilatê Kurdistanê ne. Mustafa Muhemmedî berê jî di xwepêşandanên çileya 2025 de hatibû girtin. Hikûmeta Iraqê red kir got hemû genimê mexmûrê wergire ji ber vê yekê ji bo parastina êşa cotkaran ambarên genim ên Hewlêrê ji bo wergirtina zêdeyî 65,000 ton genim hatin erkdarkirin. Rêveberê giştî yê bazirganî û pîşesaziyê yê Herêma Kurdistanê Newzat Şêx Kamil ragihand got bi fermana Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî hemû genimê cotkarên Kandenawe, Guwêr û Malaqara li sînorê mexmûrê ji aliyê ambarên genim ên Hewlêrê ve were wergirtin. Newzat Şêx Kamil dasanîn got zêdeyî 7,000 ton genim ji cotkarên van herêman hatiye wergirtin. Her wiha got
گو جه 12 حزیران اوور و پیواجو پر باش دچه و آمار وهانه. لهولیر 38,073 طن، لدهوک 35,053 طن، لاستمانی 37,886 طن گنم هاتیه گرتن. هات راگهاندن گو تواهی گنم ورگرتی 110,223 طن و 507 کیلوگرامه. ده داویه ده شیخ کامل جوتکاران را پیش تراست کرد گو حکومت همو هولا خدایه گود زودترین دم ده برهمین وان ورگره و مافین وان بده. هنرمند ابراهیم خرمالی ده هولدانکه به هم پاده مالا خواه یا سلیمانیه و گوهراندیه ناوندک زندی یا پاراستن او آرشیف کرنا هنر کردی. ابراهیم خرمالی کاسیت وینه او بلگین دیروکی ینکو بر بوندا بونه و دچون جنو و زندی دکه. دی سردمکه ده کو گلک نرخین چاندی و هنری روبروی وندابونه دبن هنرمند و دلسوز چاندا کردی ابراهیم خرمالی بیر آنین و هنرا کردی دبن بان مالا خوده دلرزینه و دپارزه. ابراهیم خرمالی مالا خیال پاریزگاه سلیمانی و گوهران دیه ناوندک زندی یا آرشیف کرن و پاراستن هنرا کردی. ابراهیم خرمالی به سالان خبات و داخوازه که مزن آکسانه بر همین هنرمندین کرد این کونونو کاستین دنگ ویدیو وینه و بلگه این دیروکی ین گرین کم دکه. اف بینگا و کوج حس کرنه که کور آجبو چانده دست بگیریه ایرو بوی آرشیوه که دولمند که دیروکا موزیک و هنرا کردی رونی دکه. على سرطای مناڵی و خولیایەک لەسەر مابووە کە بتوانم ئەرشیفێک لە گۆرانی هونەری میلی نەتەوەکەی خۆمان ئەرشیف بکەم هەر لە مناڵی ئەو فکرەی لە مێشکما بووە. مالا ابراهیم خرمالی نتنه جه جیانه لیبل جه حافظه هنرا گلکیه که دوی وندانه به. خرمالی گوت که ده سال 1977 ده دما 12 سال بو وی دست بکم کرنا بر همین هنری کر. لە هەفتا حوتەوەی باوکم هەندێک شریتی کڕی منی شریتەکانم لێ ئەدا و ئەمانە عاشقی هونەری کوردی بوو بیتر کە عاشقی هونەری کوردی بووم هەر خۆی لە سەرەتاوە بە دەشری دەستی پێکرد دوایی بوو بە 20 و 30 و 40 و 50 ئیتر دوایی ئەوەی بوو بە ژمارەیەکە لە ئاسایی دەرچوو ماڵێک ئاسایی شریتی هەبێ ئیتر وردە وردە تمۆح گرتمی و باوکم پاریامی ڕۆژانە کۆمە کرد و هەفتەیەک ئەمها بە شریتێک ئەو شریتانەی کە ئەو سەردەمانە بەڕاستی باو بوون. اف هولدان ابراهیم خرمالی نشان داده که هر کس دکاره به پارزوان چاند و دیروکا ولات خو. یعنی هنر ناسنامه ملت گله اگر هر گله هنری نبی ناسنامه نیه. طبعا ملتی اما به هنر عنی ام هنر نبی ام گورانه بیجانه نبی وراسي لو اني زما كمان کوستا پاراو نبوه. ددمکه ده کوسازین فرمی جارنان دویواری ده کم دمینن مالا خرمالی مینا موزخانه که تایبت درین خوش بو اویندارین هنری را وکریه. دانستاندن واشنگتن لسر وکشینا اسرائیلیش باشور لبنان بردوام دکن. سرکومار لبنان جوزف عون و سرکومار فرانسای ایمانوئل ماکرون بانگا خورد کرنا آگر بسته کر. لواشنطنê gerranû ya danûstendinên navbera Libnan û İsraîlê ku piştgiriya Amerîkayê tê meşandin duh dest pê kir û hîn jî berdewam dike. Li gorî Reuters nîqaş li ser planek tehdîtkerê tê kirin ku li gorî wê hin ji herêmên ku ji aliyê artêşa İsraîlê ve hatine kontrol kirin dê radestî artêşa Libnanê were kirin. Di derbarê vê mijarê de serokê Libnanê Joseph Aoun axivî. Aoun diyar kir ku armanca vê peyvejoyê xurtkirina agirbestê vegeranişte cihan û destpêkirina jinû ve avakirina herêmên şerjêdere. Wî her wiha got ku nîqaş li ser herêmên pîlot hîn didûme. Di heman demê de serokê Fransayê Emmanuel Macron bang li peymaneke agirbestê ya dûmdar kir û
و تکز کرکو وکشینا اسرائیلی دوی بشاندنا ارتشا لبنان را هفدن به دا کو دسلاداریا دولتی لسر تواهی باشور ورا خورد کرن.